Praise the Lord. Amen. Nimatonyeka by the Holy Spirit. Kikuku ni dha Isaiah 45. Maandiko mangi menena yulua mundu wita wa Kulusi. Kulusi aye musumbe wa ume wa sumbe ma metia na Velesia. Alamo ke itina wa Babiloni. Na mundu wipata wipa maandiko mangi measiata huu. Theasiawe Kulusi mweteke wa mauta. Haundusu kote wifani. Kulusi, Cyrus was an unbeliever. Cyrus onaniwa dhaidha wanando. Nundu ni kwithi wani musumbe. Lakini yoba emweta mweteke wa mauta wakwa. Ni kwa zekana pepa Mutheu siya wani kwithi wanutume avangi. Pepa Mutheu siya wani kwithi wanunusa. Kwanza asuma nusa matume awaniwe. Mesi na matesi meke maunu manene kondo anumangai. Hallelujah. Hallelujah. Pe mundu mukandi wa watethewe munoni mundu nusa. Mundu mukani wisiwe na engo ndanda ukwandu wonde na alama nusa. Na yu mama ndwe kindu oza akamunenga kazota. Mama we kindu akamuya kazikala. Mama we kindu naweza kule andwa ni mesi mama oni Ūseo. Na yu muthendomwe nundu mama ena mwinae wa mume umuthoko wa ona ulika kwake ondu kwenda umumanga kila kithyomo mwesi kwa bahati umwe kati wala matedha waniwe kaini wanywite nani wese lako na ele akila kimundu moka kithinya mundu moka ondiwa dani ngutabye mutumia usu wanywite aneniende tosia imbai hao kilia wasia kinyandu moka na lebi enzake moko mutethesia iwizinya mama neke hau mangiwe sia thengizio ndesi athela ngina kasi ya kapotwa konde ezo ni kunia dhabu nzo nikenda kila kitele cha chao kioneke cha thengi mama akunithiwe aibu musi ndao zioka beba ndana thukuma choba thukuma ndukalimiti baba mthuku abazita no kwithwa nundu andu asundu mabotha no kwithwa andu asundu nilisindu ithiboko umatwa yendembo lakini baba mthuku ni wo kwete ndi nacho kitumi yoba wize undu ndika thela undu baba mthuku kila bandu praise the Lord na kila mundu etumiwa undu uilie mukamba aisye mbu inzawa za zikite hata na bangi asia na mwite wana kila yika hata Beba Mutheu ni wisi kumba ni ya muthuku kundu wa wanangiko wake. Na bachitomeka toko abinda wa beba Mutheu. Na kona mundu muthuku azibanga kende kuibanga kuyananga na kuimina. Nundu suwa facilitate wa usililo wanga hii by the power of the Holy Spirit. Do not limit yourself. Ni kwethwa andola meba kuvina akuma ikendo. Beba Mutheu tiwa kureceive peke yake. Mundu ala wika ni mathonokete akili ya itu. Hata iwe yoba. Hundu thukuma, my friend, it exceeds our understanding. Mwana notumia ona ela ngoila nenye indi wangu na kata tu niki. Utoneka hata. Ngongo siaitele ukwa Elia. Come on, ask your neighbor what about. Wakuli mtu waku what about. Beba Mutheu nikitu mulimiti obai kanisani. Ni Ūseo azitungia aba praise the Lord na ni Ūseo ekibodhoni lakini mana nzi yenete wana ngikoni ula ya tuwe ni yoba nundu the Holy Spirit ende kuthukuma mimeoni ya ndoa thuku na mumingo kilio ukabika wekele undu ngai wanditame hata iwe yoba mana bebasta wodhi awa Mary bebasta wodhi awa andu monge kwa bazita mamuthi okali wako ta TV thikaba kaini thone kanisa na sia ndwa na ni sia wetanga TV da basta ko Ūseo kote nene na yu basta maikoma utuku mewangiti ikoma kwake ndengiti hindi siombane sionde sia ndwa bukwa kwake sia kumie sia kuma andu maumangwa utezi nao asa sia asume kulalelo makiumangwa anamuka kwacha mutumea wakisio iko na muomo haimuya pape andu malikile kwaku atonda othi kalika statement akula andu malika icha nyingite ama nyingite
haini ngeiso ka kumuthia na ngiti cio onthe andu acio manaba ti Veva Mutheu kai you limit Veva ti lazima ase ninye Veva neba aye he still works in his own supernatural ways. Praise the Lord. Akasema basi by the Holy Spirit ondo wa Mary una unique nondo elawa nenie kwa elekana endeta wa elekana inya Samsoni no kwesiwe inya Samsoni nele Samsoni ni makamanana lakini Yehova acha machukila maso vya memwe no wese abalamu na salai makamanana o ndio tumi sala wakula na ni wongu wite bisa ndo makula sia huko mako na kusi akoka ona miwile moja ilado labyo lakini ngaia adhimao kumanana kwa sia wa Isaka lakini kicha Mary ni unique ona hata siwe ni mume noko sia what a miracle. Praise the Lord. Nikitoneka kwako tekwa ndavye ula bina wanenge balao kuota ila ndoto thesieko kaya alola ni Yosefu no atobe Mutheu nikitu limit ya Veva na tuimu fix yo vai kanisani shuka baba shuka kutana na wanao na kidele laba otesi ona ko yanza wi eoba nika naondo wakana wi ane mandiko mange imeasia oundu wanena oundu ndeto cia kusilie ni kwithiwe kwao andu manga hii Veva Mutheu ndeba weka ena kuyanza. Praise the Lord. Nini si mabindamwe ni tukwata wani maundu manthi na tukenda ku make some compromises na tudhasia hii basta elewa hivyo ndivyo maisha yalivyo but nakutangazia hata hapo katika hali ya kutatanisha roho yuko wapi wala wenda kumia ngusumi yako yebaki udhinengane Roho Mtakatifu yuko wapi hapo na naomba katika jina la Yesu Kristo ndukabikie bandu bakwenda unengane baki wala already Veva Mutheu we na no tona ndio maana alisema kwithiwe kwa otondo ndeto cia kusili